Urukuri rwa Rugendinzi Health Center ya Kashatu nagira ngo sora y'ibinini ekora ku maresha mu kagazonkerara ahandi batandika kuzarisiza bakazaha butoki. Mukuru w'entebe ya katano nagira ngo amarwariraga n'ubugarabe n'amashanyarazi bitutigine sente zo gashashura. Izi Health Center 3 neco kugira ngo amashanyarazi garuho n'ikikondo kiroho n'amashanyarazi garuho kunka amashanyarazi nagayaka muye n'amarwarira gengi ubundi noshanga harimo kuba komisiyuzinga ka sente aka PHC akuba kubahereza ubundi kuyaho sente zo kubasa kushashura amashanyarazi hato batakagashashura amashanyarazi ufukoso bweri yakayunergaho. Irwaro rya Busheka Health Center ya Kashatu rukushanga umugombo Rugendinzi naryo ryo mu mberambi RDC Adanasima nagira ngo akatungo kumanyisibwa ngo abashaho birwarire tubakora batura bataroho. RDC asigire yaragira in charge kutandika kore mirimo ye kitariye cyo arebo gwa muresere. When can in charge government muleka ni manyo wa mbona. Yes, imirimo ni mingi tukubasa kugira ngo agume ku station mu honka nabasa kumuvinga mobilize labs and attend meetings kunka afune time yo muri mugwe afune time yo kuba mu rwanda Gasha kwa Ruth n'uwamanya.